Ajmo gore. A? Ideš gore. Šta ovdje? Idemo tamo. Nije nekorektan, ali on ima svoj interes. Ja, to je isto tako da evo možemo ovdje. Ovo je taj vanjski bazen. To je vanjski. Zatvoren je do... Zatvoren je do tu ovdje, vidiš da su tako. Dečki, to će biti zatvoreno, tu imamo ta 3 velika bazena. Tu ide tobogan još veliki za ovaj tu bazen. Tu je dosta dubok taj bazen i taj dio će biti što se tiče unutarnjeg dijela. Mislim, ne odudara, taj dio ne odudara od uobičajenih hrvatskih toplica, a ovo je u biti predaš. Tim da je onaj tamo bazen isto topla voda, sve isto, samo mislim da je tamo voda negdje oko 28 stupnjeva, tako nešto. Ovdje će biti oko 30, 26, ne smije biti. Ne bi bilo ko u filmu ko se tamo peva. Da, ma ne, 30 će biti, ja mislim, 32 previše. Evo, tako da to... Tako da naš nekakav plan, to u 12. mjesecu smo rekli pola objekta nakriti. Znači, sportski dio bi do Božića htjeli pod krov staviti. I to je realno. Ali smo mi mislili cijeli toplice do Božića napraviti to. Osim ako se nešto ne dogodi, sad su povećali broj radnika, broj radnika. Oni su firma koja bez ikakvih problema može 150 ljudi. Mi smo dobili Davorske toplice, Varaždinske toplice, Bjelovske toplice, i Plitvice sad. Plus ovo sve. Ovdje nemaju toliko, 20-ak i ali smo zadovoljni, kvaliteta gradnje je odlična, samo brzina, ali nam malo brzine. Ali ovo, naravno, Bjelovar, Plaće su 750 38, zato što imamo restoran.
pol je... 670 milijuna samo Hrvatska i negdje oko 470-500 tisuća na Sve ukupno bi nam treba negdje oko 3 milijuna. Znači mjesečno oko 350 tisuća. 3 milijuna i 200 što vam mi računamo godišnje za kompletnu sve. Sad gledaj, a ovo što sam ti rekao, bili smo prije 3 dana u Martinu, njihov ukupni prihodi su 10 milijuna eura i milijun i pol eura čisto dođe. Oni nemaju prihod, oni imaju kredit. Znači nama je cilj što prije platiti. 10 milijuna eura oni uspjeli. Ali ne hotel. Gledaj, A gdje ćete biti ovdje raditi karata i gledaj, ćemo sad imati ove smještajne kapacitete. Samo za bazu. 3,5 milijuna čega. Godišnje. Možda samo tako. Mi smo računali najciljni scenarij, vam je 150-160 tisuća, to vam je cijena praktički. Koliko bi grad morali? A za sad ništa. Da, ali dobro. Iskreno da, ja računam da ide nekakva negativna stvar da bude recimo 500-600 tisuća eura godišnje, ali uz uvjet da svi klinci osnovnih škola, vrtića i srednjih škola imaju turisti. Plus jeftinije karte za... Jer mi ne računamo na Bjelovar. Ovo zbog Bjelovara rađeno. Ovo je rađeno zbog Zagreba, blizina Zagreba i Bjelovar. To ne bi trebao biti problem biti na nuli. Nije, mislim da ne. Znači još realne su ovo, Ali dobro si rekao, realno nas zanima nula. Ja sam rekao svake godine da ne bude nula, svake godine imaš 500-600 tisuća eura uz uvjet da klinci imaju tijelo. Gledaj, jer bazen će biti prazan preko toga. Ako imaš nulu, ti ćeš ovdje dići prvo kulturu plina, kupanje, imat ćeš klubu, privlački klub, imat ćeš A plus dostava hrane od domaćih, plus generiranje objekata. Turnire i tako dalje. Dakle, da se na nuli, da se puno napravio za grad. Gle, samo jedan detalj. Znači kino, mi dajemo dotaciju 100.000 eura da bi ulaznica bila prihvatljiva gradu. Znači oni su, i onda su na nulu. Kad mi damo 100.000 eura. Dakle, bazen, Bjelovarski unutar, da bi bilo to sve funkcionirajuće i tako dalje, 70 do 80.000 godišnjih eura. Znači meni nije prodat 500.000 eura ništa za ovo. Smo mi grad koji to može. Plus ti znaš da smo mi grad s najmanjim porezom. Da mi da dignemo za 2% poreze da budemo u sredini svih gradova, mi tu trebamo dobiti negdje oko 3-3,5 milijuna eura godišnje. Nema nikakve poreze. Ja kažem da imamo mi tu dobro državu, zato smo i njega stavili, on je bankar, 20 godina bio s nas proizvod. Tako da se ne bojimo uopće za to. A i da kažem da je plaćan plus gdje ti imaš standard tako ne 95%. Investicija koja mora nositi sa sobom dobit, nego radiš opću dobit. 95% drugih gradova ovo nema. Ima Zagreb, ima Split, ima Rijeka. Evo, ti znaš da Osijek nema i Čakovec, jel? Čakovec. Ova je sad napravila, Velika Gorica nedavno napravila Rijeka Split. Ne, nema nikome. Olimpijski tim ovako, olimpijski pravi dimenzija. Zagreb, Rijeka, Split, Bjelovar. Olimpijski neki, Zavat, jer ovo je bazen za međunarodne, gledaj sad recimo što meni kažu Perica. Treba je, recimo, za vaterpolo utakmicu. Ti imaš ovdje 600, ovdje imaš 200-800 i ti na onom bazenu, kaže ja sam napravio tribinicu, montažnu, na onom bazenu iznad vode i kaže mi smo tamo stavili još 1000 ljudi. Bez ikakvih problema možeš imati kalje. Vidio sam montažu. Ja isto to nisam znao. Kaže ja sam imao, a mladost ima 800. Ja kažem mi smo mladost sa tim dobili negdje oko 2,5 na ovom. On mi je rekao 2,5 Tako da možeš si ovdje bez ikakvih problema. Stavimo montažnu tribinu s drugu stranu. Da bit će nešto i na ovoj strani, ali nismo se htjeli forsirati. Ali to nama i nije tako. To nama nije, to je baš ako će biti nekako prvenstvo u Europi. 1000 ljudi ovdje gdje se može sjediti u 10. Što? Pa gledaj, recimo, ja sam sad rekao ekipu koja dođe u Batu Koga kluba, što je priču, malo ste gledati, i na realno, i na karti, nemaš nikoga u ovdje u Hrvatskoj, imaš samo Zagreb, i ovo ostaje sve na banci. Tu sam mi napravio sa jednom ručinu dali 300-400 tisuća eura. Oni treniraju ovo, sigurno za Modića. Oni treniraju u Zagrebu. I na otvorenju. I koja su ovo? Ko naši? To je ovo naši, igraju se samo ono. Ništa se polako se bijelo, se nemoće snaga, nije da još ništa uzeti, to se ovako.
igraju. Ne igra on još uvijek ligu, oni su tek osnovni 3 godine. Nema još ni oni seniorsku momčad pravo, oni bi tek za 3 godine djelovali. Ali ja mislim da se treba napraviti neka miks momčad, da uzmeš i ove mlade talentirane iz Zagreba i da Možeš i neka podružnica da i da se tu regira na rubu prve lige. pa recimo, evo mi kažem, da on sa 600.000 € godišnje je proračun Solaris. 600.000. Ja garantiram da mi možemo 300.000 €. Pa daj možda komentarstvo, vidi se 300, pa onda možemo i vatiti to da 300. S tim da imamo, ne znam, da je Marko tu, imamo sjajan sudač tu isto. Ima klinaca koji igra fudač. 500 klinaca nauči Ti svi. rekao 150 da ih je već na gimnastici. Pa došli su ti od... Toliko vam je i svake godine zove. To je strašno. Zato što imaš 5 ozbiljnih dečki koji su kineziolozi koji tu rade kao profesor. Oni su profesori u školi i onda dođu i rade, recimo mali Cug je baš specijalizirao na kineziologiji i gimnastiku. Recimo, njihov prijatelj je predsjednik saveza Mario Možda. On je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, pomogao nam je oko opreme i tako. Tako da, znaš, nema ni gimnastika puno sredina koje se razvijaju. Zato je Sokolana, koliko god ona danas izgledala, danas onako svečano je to sad, nakon što vi odete, sad ide sklapanje mjestava, svega sve. Dobili smo Ministarstvo turizma nekih 300.000 € i grada Euro. Znači za pola milijuna € opet. Sad znam si kad se to ukrcalo. Će biti dvorana. Planiraš tu kakav smještaj napraviti još ovdje? Ovdje je van smještaj. Tu ide 175 kreveta, ovdje ide u 40. 25 To će ti dignuti. 50. Točno 50. Ali to su onak, to je mjesto, to su onak. To je dnevno četničko 200 €. Recimo, nama su ovi iz HDZ Hrvata i Hrvatska, što su nam dali priču, su nam je sugerirali to gledati. Ovo nama je to, jer recimo ozbiljan hotel ti košta jedno 40 do 50 milijuna €. Samo gledaj, isto neko treba opet kupovati, sad mi imamo zemlju, nemaš ti Ne, ja hotel mislim da je ovo bolje. Ovo dođe u biti za i imaš svoju, gledaj, recimo ja gledam sebe, znači moje dijete jedno je 10 godina, drugo je 8 godina, znači ovaj 11, ovaj će ja ne mogu više s njim okoliti, uzim 2 sobe, ovako si uzmiš ovaj bungalov, platiš bungalov 250 € i 300 € i cijeli rik. Ja isto mislim, nama je realno gledajući ciljano tržište Zagreb. U Zagrebu imamo podatak da službeni na svaki vikend 5% Zagrebača je baš 40, nama treba 1000 svaki I ono što su mi rekli ovi u marketu, da imaju jako puno Dalmatinaca. Još bolja fotka bi bila kad bi se čovjek naslonio. Tako da ne bojim se ja toga, ali... Kaj si rekao da će ove sad mudice se danas imala svi? Da, bude neki worst case scenarij, mi ćemo pa imamo sad izvorni proračun 27 milijuna €. I mi to. Pogotovo, znači, 50% novca smo dobili i energenti su naši, to je prednost. Kažem. Ovo ja ne doživljavam kao komercijalni projekt. Ovo ja gledam kao opće dobro dobar za primce koji će plivati, rating, imidž grada, radit će u slogu strani, Pa to je meni veselica rekao, nemoj sad da radiš to i pravo, jer ja sam se bojao, jer ja sam htio da samo ovo tu malo imamo, da je ovo tu smanjimo sve. Ali kaže se od svi naši, veći obiteljski plasman u Hrvatskoj, to je javni projekt, možda da samo kroz izvješće. A koliko je ste to radili, koliko je inače, da sad nemamo vodu, za klimu koja ulazi u prošle vrijeme? To je vjerojatno najveći Ajde, slušaj sad, dajmo reći onaj podatak. Daj, reci, koliko je bilo na bolnici? Bjelovarska bolnica u Ivanju je 300 godišnje eura. Samo za A pazi, a ona je energetski učinkovit, dobro, okej, i jedna i druga bolnica, sve su sve jedna. cijela Bjelovarska vam je 2 milijuna i 300 000 godišnje. Sa ovom cijenom nižom pričom. Koliko je sad cijena? Ko je sad tu? Ćeš plaćati, dobro si rekao, imaš struje koje moraš dogovorjavati. Koliko ćeš plaćati samo grijanje? 300.000 €. Svijet. Da. Aha, samo? Samo grijanje. Koliko te košta ta voda i sve u smislu?
koji će pokrenuti to grijanje. Pazi, 1,3 MW solara je dobro. 1,3 MW solara ti moraš postaviti na 1,5 hektara zemljišta. Kuš, puno ima na krovu solara i na svakom parkirnom mjestu imamo solar. U toj cijeni. Ovo se, da budemo otvoreni, sa olimpijskim bazenom 8 A, dobro isto. Bio je 500 dolara. I sad on to to je ovo Mario, djelovala topnica. Mislim, što hoću reći, nije negla tu isplatiti. Jako dobro. Ajde, bazegi se Ovo je Boro. kako oni budu? Znam Boru. Ili recimo sad Špansku se nema, kakva je tamo voda? Znači mora s plinom biti. Jer to pita tamo, kako ćete vi platiti plin? Kako ćete platiti? Kako ćete ga platiti? Znači nema isplativosti, ne? Tako da, dobro si rekao, ja nešto rekao nam ovdje se ne može platiti. Pa kao što smo i govorili tijekom svečane sjednice, ovo je najveći projekt koji se događa trenutno u gradu Bjelovaru i zaista impresioniran sam ovim što sam vidio. Radi se o jednom velikom kompleksu. Bjelovar će dobiti olimpijski, grijani, zatvoreni bazen. Samo 3 grada još u Hrvatskoj, koliko znam, imaju olimpijski bazen, ali nitko nema grijani olimpijski bazen, što će u velikoj mjeri pojeftiniti troškove ukupnog objekta. Razgovarali smo i o financiranju i o troškovima, to je za grad Bjelovar sve održivo, što je jako važno, a omogućit će da djeca iz osnovnih i srednjih škola mogu dolaziti ovdje plivati, omogućit će isto tako razvoj sporta i plivanja i vaterpola, omogućit će razvoj turizma. Bjelovar će biti potpuno drugačiji grad sa ovim kompleksima nego što je do sada. Tako da doista je osmišljeni projekt, onima koji ga trenutno razvijaju i nade da će se zaista sve odviti na najbolji mogući način, jer će građani Bjelovara u konačnici zaista uživati u ovom zemlji. Tu je u blizini brza cesta, vjerojatno onda bude i povećalo turističku posjećenost. Ta kaže da je 500 metara odavde do brze ceste, što znači da ste sa istoka Zagreba tu za 45 minuta. To je nedosanjani san moje generacije, ali evo, ovi mlađi koji dolaze, oni će imati zaista tu priliku i Zagreba praktički doći u Bjelovar kao da idu u drugi dio grada Zagreba. Hvala vam. Sretno. Kako ideš ti? Jer ja moram kroz Bjelovar ili ne moram? Ne moraš. Jer imaš s kim otići? Čekaj da vidim. Čekaj da vidimo. Ne, oni su puni. Treba sam ja. Budem se snašao. Pa ne, ako nemaš koga, Pa ne. ja ću te otpelat.